Haleluya. Amina. Haleluya. Asante Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Uhoraho rihezagirwe. Tunaweza tukaketi. Turashobora kwicara. Mkono wa Mungu kukute nafasi hiyo. Ukuboko k'Uhoraho kugusangaho hano. Ebu sema amina kubwa. Vuga amina ndende. Sema tena amina ya Yesu Kristo. Vuga amina ya Yesu Kristo. Mwimbaji akasema, umuririmbyi aravuga, hatutikisiki. Twebwe ntidukangwa. Tunyingazwa aje sikwa. Hatutikisiki. Twebwe ntitunyiganzwa. Wala hatuogopi. Canke ntidutinya. Wala hatutii woga. Canke ntidukika ubwoba. Kwa sababu aliye ndani yetu. Kuko uri muri twebwe anatusababisha kuendelea. Ni watuma tubandanya. Endelea kwa jina la Yesu. Bandanya mu izina rya Yesu. Mupe wale makofi mazuri. Mukomera amashi meza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Ni lazima tuzirishe uzima wa kanisa. Ni ngombwa tuzana ubuzima mu ishengero. Wakati moja, igihe kimwe, Nehemia pamoja na Ezra kohani mkuu hamwe na Ezra wakaenda mbele ya taifa la Israeli. Bagenda imbere y'ihanga rya Israeli. Wakaanza kuwafunza watu Torati. Watangura kwigisha abantu. Wakawafunza maneno matakatifu. Basanga abagororotsi. Wakawafunza maneno matakatifu. Babigisha amajambo y'ubugororotsi. Wakawafunza jinsi ya kumwogopa Mungu. Babigisha ingene bakwiye gutinya Imana. Wakawafunza jinsi ya kuweza kumheshimu Mungu. Babigisha ingene bakwiye kubaha Imana. Watu wasikia, abantu bumvise, wakachoma moyoni, bibakora ku mutima. Wamoja wakanyenyekea, bamwe bacha bugufi, wakaanza kulia kwa machozi, batangura kurira mosozi, wengine wakajutia, abandi baricuza nyakati walioipoteza katika upotovu, n'igihe batakaje. Bwana Yesu atusaidie sana. Imana ishimwe cyane. Lakini sikiliza, ariko niwumve, Nehemia akawaambia watu, Nehemia abwira abantu, siku hii, umunsi nk'uyu, siku hii, umunsi nk'uyu, siku hii, umunsi nk'uyu ni siku takatifu ya Bwana wetu. Semeni amina. Umunsi ugororotse ku bantu bacu. Nehemia akawaambia watu, Nehemia abwira abantu, siku hii, umunsi nk'uyu, ni siku takatifu, n'umunsi wejejwe ya Bwana Mungu wetu. ku Mana yacu. Hamuna haja ya kulia, nta gituma cyo kurira, hamuna haja ya kuomboleza, nta gituma cyo kurira. lakini nawaamuru kitu kimoja, kandi ndashaka kumenya ikintu kimwe, lakini nawaamuru kitu kimoja, ndashaka kutegeka ikintu kimwe, nawaamuru kitu kimoja tu, nategeka ikintu kimwe gusa. enendeni, genda mukale vidono, murye ibinoboye, wende mukale vitu vilivyonona, murye ibintu binoboye, na baadaye na kandi mukunywe vilivyo vitamu, munywe ibintu biryoshe. sababu siku hii, kubera uyu munsi, ni siku takatifu ya Bwana, umunsi wejejwe w'Uhoraho, na furaha ya Mungu, kandi umunezero w'Imana. haleluya, haleluya, furaha ya Mungu, umunezero w'Imana, furaha ya Mungu, umunezero w'Imana ndiyo nguvu zenu, niyo nkomezi, furaha ya Mungu, umunezero ndiyo nguvu zangu, nizo nkomezi, furaha ya Mungu, ni nguvu zako we mama, furaha ya Mungu, ni nguvu zako kijana. Mupe wale makofi mazuri, pongeza, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mupe wale makofi mazuri, kwa maana Mungu anakwenda kufurahishwa. Mupe wale makofi mazuri, nakwambia, patia Bwana makofi mazuri, kwa maana furaha yake ni nguvu ya kanisa, kwa maana furaha yake ni nguvu ya watumishi. Bwana anakwenda kufanya kitu kipya kwa jina la Yesu Kristo. Kintu gishasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Amina. Ambia ndugu yako ya kwamba gira mugenzi wawe, siku hii ni siku takatifu ya Bwana Mungu. Umunsi wejejwe ku Mana yacu. Haleluya. Amina. Ndio sababu nakwambia, nico gituma ndakubariye, hauna haja ya kusirika. nta gituma cyo gushavura. Mimi ninaamini sawa sawa, ndizeye kweli, sina matatizo na mtu, nta kibazo mfitaniye n'umuntu. basi ikiwa na tatizo na mtu, rero nimufitaniye ikibazo n'umuntu, mahali hapa ni patakatifu, na hera nguvu za Mungu, inkomezi z'Imana zitamiza kila nguvu ya mawazo, na baadaye utukufu wa Mungu utakwenda kuzirika kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane.
Neno la asubuhi ya leo ijambo ry'uno munsi tunakwenda kuzungumzia kuhusu mvua. tugiye kuganira mu kumvura. Neno la leo nasema mvua. Ijambo ry'uno munsi rivuga ati imvura. Bila kukawia, ataguteba, somaja tusomeye umusomyi adusomere katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mu gitabo c'abami ba mbere sura ya 18 igice ca 18. Kabla sijafikia mu gihe ntarashika ngaha, wakati Nehemia alikuwa akiambia Waisraeli mu gihe Nehemia yabwira Abaisraeli ya kwamba nendeni mukale vilivyonona, ati ni mugende murye ibinoboye na mukanywe vilivyo vitamu, kandi ngo munwe n'ibiryoshe, maana siku ya leo ni siku takatifu, ngo kuko uno musi n'umusi weje, na yule ambaye hana chochote nujya ngo adafise mumpelekee apate kula. mumushire nawe ajye. Hayo maneno tutakutana katika kitabu cha Nehemia, ayo majambo yasanga muri Nehemia sura yake ya 8 igice c'8 mstari wa 9 umurongo w'9 hadi wa 10. gushika w'10. Kifika nyumbani utasoma ni washika muhiru some Nehemia 8 Nehemia 8 9 hadi 10. 9 Ni 10. maneno mazuri sana amajambo aryoshe ya cyane kwamba furaha ya Mungu ni nguvu za kanisa. yuko umunezero w'Imana Kwa hiyo umunezero kwishengero. unachostahili kufanya wewe Mkristo igisabwa rero kugira ukore wewe Mukristo ni kumfurahisha Mungu katika safari yako. nukunezereza Imana mu Wewe rugendo rwawe. ukimfurahisha Mungu tu nukunezereza Imana gusa utapatiwa nguvu mpya. uzoronka inkomezi nshasha. Basi tunarudi katika kitabu cha Wafalme rero kwanza turagarutse mu gitabo c'abami sura yake ya 18 igice ca 18 mstari wa kwanza. umurongo wa mbere Tutaruka turasimba tusome mstari wa 40 turasoma umurongo wa 44 hadi 45. gushikeza 45. Mara 7 ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo sana kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushule, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akaenda zake hadi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu. Hashize igihe kirekire ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya. Hari mu mwaka ugira 3 inzara iteye. Ritigenda wiyereke Ahabu, nanje nzorekura imvura kwisi. Amen. 41 aravuga ngo, maze Eliya barira Ahabu ati, genda uduge ufungure wuhire, kuko numva kariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu araduga aja gufungura. Eliya nawe araduga aja ku mpinga y'umusozi Karumeli, arunama ashika hasi, acurika umutwe mu maguru, abarira umuntu wiwe ati, duga witegereze ku kiyaga. Araduga aritegereza, aragaruka aramubarira ati, nta kintu mbonye. Aramubarira ati, subira ugende ushitse ibihitangabo ndwi. Hanyuma kubugira indwi aravuga ati, mbonye agacu gatoya kangana n'ikiganza c'umuntu kaduga kava mu kiyaga. Eliya aramubarira ati, genda ubarire Ahabu ati, zirikisha umukogote wawe ku mafarasi umanuke, uti imvura ntikubuze. Amen. Amen. Jejwe kuri uno munsi. Haleluya. Amina. Msingi wa neno letu nasema mvua. Intango y'ijambo ryacu rivuga ati imvura. Tunasikia maneno ya watu tofauti hapa. Turumva amajambo y'abantu batandukanye ngaha. Kwanza kuna Ahabu. Ubwa mbere ari Ahabu. Ahabu alikuwa ni mfalme wa Israeli. Ahabu yari umwami wa Israeli. Tunasikia tena mtu mwingine aliitwa anasema ni Eliya. Turumva Eliya. Eliya alikuwa ni nabii wa Mungu. Eliya yari umuvugishwa n'Imana. Ikawa siku moja hagera umunsi umwe Ahabu iko kwenye utawala wa Ahabu ari kuganza kwiwe, akitawala taifa la Israeli, ari aganjije ihanga rya Israeli. Akaondoka aragenda akakwenda kuchumbia. Aragenda kuresha. Alipokwenda kuchumbia, agiye kuresha, akaenda kwenye mataifa. Agenda kuihanga. Alipofika kwenye mataifa, agiye kubanyamahanga, kwenye familia ya miungu, hariho umuryango w'ibigirwamana. miungu anayeitwa Baali. Hariho ikigirwamana citwa Bahali. Palikuwepo msichana anayeitwa Yezebeli. Hariho inkumi yitwa Ezebeli, malkia mchafu sana, umukobwa mubi cyane, malkia wa giza, umukobwa mubi. Ahabu mfalme wa Israeli, Ahabu umwami wa Israeli, taifa teule, ihanga gera, taifa takatifu, ihanga gigororoka, akaacha njia ya Mungu.
nibihagije na sehemu nyingine Waisraeli igice kimwe cy'Abisirayeli wakaanza pia kuabudu Baali. nabo batangura gusenga ibigirwamana. Hilo jambo likumpendeza Mungu. Iri jambo ntiryahimbaye Imana. Jambo hilo likumpendeza Mungu. Iri jambo ntiryahimbaye Imana. Ndugu yangu sikiliza nikwambie. Bene datumviriza ndakubarire. Muimbaji aliposimama mahali hapa kwenye jukwaa, umuririmbyi ahagaze ngahera alisema hivi, yavuze ati sisi tuliyekuchagua, twebwe twagutoranije, sisi tuliyekufuata Mungu, twebwe twagukorekiye Mana, hatukudanganyika. twebwe ntitwihenze. Lakini waliofuata watu wengine ariko abakurikiye ni wao abantu waliodanganyika. nibo bihenze. Kwa hiyo Ahabu akatoka katika haki, rero Ahabu ava mu kuri akaenda katika udanganyifu. acagenda mu bubeshi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Ndivyo ilivyo nuko biri katika maisha ya Mkristo. mu Mukristo, Katika maisha ya Mkristo, mu buzima bw'Umukristo, unapotoka katika uwepo wa Mungu, wewe uvuye mu buntu bw'Imana, panakuwepo na nguvu za giza zitakumiza. hariho umwiza uza kukuganza. Hiyo itapata kutawala, ubwo bwiza buzokuganza. lakini Mungu apewe sifa. ariko Imana ishimwe. Paulo akaandikia Warumi Paulo yandikira Abaroma akasema ya kwamba aravuga ati pamoja na mambo yote hamwe n'ivyo yale byose, ambayo yanatupiganisha, birya byose yale ambayo bitugana, yanatuzunguka, birya byose yale bituzunguruke, yote yanayotuzorotisha, birya byose sisi bituyumbisha, ni washindi zaidi ya washindi. twebwe turabaneza. Maana kuna Yesu Kristo aliyeshinda kwa ajili ya kuko kanisa. hariho Yesu Kristo Sisi ni yanesheje washindi zaidi ya washindi. kuko twebwe Kanisa turabaneza. linashinda kwa ajili ya ushindi, Ishengero kwa riranesha sababu kubera Yesu Kristo kunesha, alishinda Golgotha. kubera ko Yesu Hebu Kristo tumchapie yanesheje Bwana makofi Golgotha. mazuri. Reka dukomere Imana yacu amashi meza. Haleluya! Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Hasira ya Mungu ikashuka. Ishavu ry'Imana rirururuka. Hasira ya Mungu ikashuka. Ishavu ry'Imana rirururuka. Mungu akazungumza na mtumishi wake Eliya. Niganira n'umukozi wayo Eliya. Akamwambia Eliya, aramubwira Eliya, nenda kwenye nyumba ya Ahabu, genda mu nzu ya Ahabu, utazungumza na Ahabu maneno haya, uraganira na Ahabu aya majambo, kwa kuwa umemsaliti Mungu kuko mwahemukiye Imana na kumwabudu Baali no gusenga ikigirwamana katika Israeli. mu Isirayeli, Hapata kuwepo tena na mvua kandi muri Isirayeli nta mvura izohaba tangu saa hizi guhera uyu hadi mwanya, siku mimi Bwana nitakaporudi kusema nawe. kugeza aho jewe Imana zoganira nawe. Haleluya, Amina. haleluya. Amina. Kwa ajili ya Ahabu, kubera Ahabu, taifa nzima, ihanga rizima ikapatwa na hasara biironka ivyago ya kutokunyeshewa mvua. kutaronka imvura. Eliya akaenda Eliya aragenda akamwambia Ahabu abwira Ahabu kama jinsi alivyoambiwa. nkuko yabwiwe. Badala ya kumzungumzia hayo, mu kumubwira ivyo, nikizani ndibaza Ahabu alizani kama ni kawaida. Ahabu we yibaza ko vyoroshe. Hawa watumishi wa Mungu nao aba bakozi b'Imana nabo washachanganikiwa, mwaravangiwe. akapatwa na moyo mgumu. afata umutima wiwugumye. Mungu akamwambia Eliya, Imana ibwira Eliya, ondoka, genda, ondoka, genda, ondoka, vaho, elekea sehemu genda ahantu, kwenye kijito, ahantu hari imbizi, utaketi pale, wicaraho, utakula pale, ujyaho nyene, na isitoshi kandi ntibihagije, hautapiga nuteka wala utaemea, canke nusuma, lakini wa ndege wa angani ariko inyoni zo mu watakuja kirere kuletea chakula. bazokuzanira Utapata indya, mkate uzoronka na umukate utaikula nyama kandi uzorya inyama itokayo mbinguni kwa Baba, ziturutse mu ijuru kwa kwa Data. sababu kubera ko badala ya siku kadhaa mu minsi iza Ahabu atakutafuta Ahabu na azokurondera ataangamiza maisha yako. kandi azotegeteza Eliya ubuzima bwawe. akaondoka akaenda, Eliya aragenda akafika mahali pale. ashikaho hantu. Nataka nikwambie ndugu yangu, ndakubwira mwene nyakati za ukame zikaanza, igihe kimwe nyakati za ukame zikaanza, igihe kigoye kirashika, nyakati za jangwa zikaanza igihe cy'ubugaragwa kiragera katika Israeli. mu Bisirayeli. Kuwepo na jangwa kubwa. hageraho ubugaragwa Sikiliza nikwambie ndugu yangu, ubwiriza mwene data, kuna jangwa, hari ubugaragwa, kuna jangwa hari ubugaragwa katika watu wa Mungu mu bana b'Imana ambao nakwenda kutokea ugiye kuza ama iliwahi kutokea cyangwa bwigeze kwa kubaho sababu ya kutokumheshimu Mungu, kubera kutubaha Imana, kwa sababu kubera ko kutokuzingatia maneno ya Mungu, kudafata amajambo kwa y'Imana, sababu kubera ko ya kutokutembelea sheria ya Mungu, utagendera amabwiriza
haitarudi bure. Igenda gusa. Itatimiza mapenzi ya Mungu. Iraza gushitsa. Ponya moyo wako. Iraza kukiza itaokoa nafsi yako. Iraza kukiza umutima wawe. Itaponya familia yako. Iraza kukiza umuryango wawe. Itaponya karama yako. Iraza kukiza ingabire yawe. Sikiza nikwambie. Sikiliza ndakubwire. Geukia. Hindukira. Geukia. Hindukira. Ili hasira ya Mungu isinuke juu yako. Kugira ishavu ry'Imana ntirikuweko. Geukia. Garuka. Ili usiingie katika jangwa. Kugira ntuja mu bugaragwa. Maana rehema za Mungu. Kubera ko ubuntu bw'Imana. Maana rehema za Mungu. Aho ubuntu bw'Imana. Zinaishi milele daima. Buriho ibihe bidashira. Eliya akakwenda akajificha nafasi ile. Eliya aragenda yinyegeza hantu. Siku zikawa nyingi. Iminsi iraba myinshi. Ikawa kiwango siku moja. Haragera umunsi umwe. Kijito kile kikakauka. Rirya mbizi irakama. Hapa kukuwepo na mvua. Nta n'imvura yari ihari. Mito na maji vilikauka. Imigezi yarakamye. Nyakati ngumu zikainuka. Ibihe bigoye birahaguruka. Watu wa Mungu wakalia. Abantu b'Imana bararira. Wamoja wakajutia. Abandi baricuza. Wengine wakaomboleza. Abandi baratakamba. Lakini siri iliyokuwepo ni gani? Ariko haraba ibintu bigoye. Siri iliyokuwepo ni gani? Ariko ibanga riri ngaho riragoye. Siri iliyokuwepo mahali pale. Ariko ibanga ryari ngaho. Ilikuwa ni kumtafuta Eliya. Ryari ryo kurondera Eliya. Na baadaye kumgeukia Mungu aliye hai. Kandi kugira ngo agarukire Uhoraho. Nyakati za jangwa zipoteye. Kugira ngo ibihe by'ubugaragwa bitakare. Jambo lizito likatokea. Jambo rigumye riraza. Eliya akupatikana. Eliya ntiyabonekanye. Ahabu akatuma watu wamtafute. Ahabu arungika abantu bamurondere. Katika pori zote. Mu mashamba hose. Wakamkosa Eliya. Barabura Eliya. Akaandika vibarua. Arandika ivyete. Akatuma kwenye nchi jirani. Arungika mu bihugu bitandukanye. Akasema ya kwamba aravuga, mtakapomwona mtu huyu ni mtumishi wa Mungu. Nimwabona uyu mukozi w'Imana. Anayeitwa Eliya. Yitwa Eliya. Hebu mkamateni. Nimumufate. Na mumrudishe katika nchi yangu. Kandi mumugarukane mu gihugu canje. Baada ya siku akazaa. Mu minsi mikeyi. Akapata jibu. Aronka igisubizo. Ya kwamba Eliya kupatikana. Yuko Eliya yabuze. Haleluya. Haleluya. Je, Roho Mtakatifu anapatikana katika moyo wako? Mbega mpwemu yera arabonekana mu mutima wawe? Ama tajani ametoweka? Canke yaragiye? Roho Mtakatifu mpwemu yera angali anazungumza na wewe katika safari ya kwenda mbingu. Aracaganira nawe mu rugendo ruja mwijuru. Yesu Kristo angali kiongozi mwema katika safari ya kwenda mbingu. Aracari umurongozi mu rugendo rwo kuja mwijuru. Ikiwa la sivyo, nimba atarivyo, neno la Mungu alitarudi bure. Ijambo ry'Imana ntirigendera ubusa. Sogea hapa uombe Mungu. Ngwino ngaho usenga Imana. Roho wa Mungu akamjia Eliya. Mpwemu yera azira Eliya. Akamwambia Eliya, aramubwira Eliya, wewe una malengo makuu. Wewe ufise intumbero nini? Kuna jambo kubwa nimeweka ndani yako. Jambo nini liri muri wewe? Tazama vijito vimekauka. Raba rero imbizi zakamye. Na sitaki jangwa ikuangamize. Kandi sishaka yuko imbizi zikugaragaza. Sasa ondoka mahali hapa. Rero va ngaho. Elekea sehemu. Genda hanu. Katika hiyo nchi. Muri ico gihugu. Utamkuta mama mjane. Uraza gusanga Mungu akampatia mission. Imani muha mission. Akampatia address. Aramuha address. Akampatia anwani yote. Aramuha address. Akamzungumzia mahali atakapofika. Aramuganirira hana za gushika. Akasema utakapofika mahali pale. Aramubwira ni wageraho hantu. Ingia ndani ya nyumba yoyo mjane. Uce winjira muri iyo nzu y'umupfakazi. Utaishi pale. Uzobaho nyene. Utaishi pale. Uzobaho. Na badala ya siku. Kandi mu minsi. Nitarudi kuzungumzia. Nzogaruka kukuganiriza. Sikiliza. Umviriza. Ujumbe kidogo ninao. Intumbero mfise kuri wewe. Ujumbe kidogo ninao. Intumbero mfise. Katika safari ya kwenda mbingu. Muri urugendo rwo kuja mwijuru. Kuna wanaochoka. Hari abarushe. Kuna wanaolemewa. Hari abananiwe. Kuna wanaopoteza njia. Hari abatakaje n'inzira. Lakini wale ambao wanaendelea. Ariko babandi babandanya. Hata katika nyakati za jangwa. Mu bihe by'ubugaragwa. Wataishi kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Bwana makofi mazuri. Nakwambia utaishi. Nakwambia utaishi. Kwa nyakati za ukame. Kwa nyakati ya jangwa. Wewe utaishi. Kwa nyakati za ukosefu. Wewe utaishi. Hata kama wengine wanakufa na korona. Lakini wewe utaishi. Usiogope. Jangwa iliyokupata. Usiogope. Jangwa la magonjwa ulionalo. Lakini kuna kile Bwana alikuandalia. Ariko hari Imana yaguteguriye. Ni kwamba utaishi kwa jina la Yesu Kristo. Nuko uzobaho mu izina rya Yesu. Hebu ungesema amina kubwa. Ndakwingiza bari kuvuga amina ndende. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Eliya akafanya kama alivyoambiwa. Eliya achakora nkuko yategetswe. Tunaambiwa nini hapo?
urabwirwa iki ngaho? Usiwe mtu wa moyo mgumu. N'ubu muntu akomantaza umutima. Sikiliza kile Roho anazungumza na maisha yako. Kijya mpemu avugana n'ubugingo. Usiangalie kile wanadamu wanasema kwako. Nurabe kijya umwana w'umuntu avuga kuri wewe. Lakini zingatia neno. Ariko fatiza. Na baadaye uendelee mbele. Kandi ucugenda. Kwa maana safari tulionayo. Ko mu rugendo turimwo. Ni safari ya msalaba. N'urugendo rw'umusaraba. Usimwangalie huyu. N'ubugaragwa nyabaki waciye. Nakumbuka wakati moja. Ndibuka igihe kimwe. Tulikuwa tungali na Reverend Stani hapa marehemu. Kumwe na Reverend Stani ngaha. Aliwahi kuombea hapa mariage. Yarigeze gusengera mariage ngaha. Akakiri mariage. Aratura mariage. Kwa kweli tulikuwa katika jangwa ya mariage hapa. Nukuri twari mu bugaragwa. Tulipitia jangwa ndugu zangu. Twaraciye. Msione watu wanaoa wanaolewa, muwape pole. Ni muwana abantu barongogwa barongogwa. Na zaidi muwaombeye. Mubasengere. Kwa sababu ni ahadi ya Mungu kwa hili kanisa. Tumetoka katika jangwa. Ni mvua ya Mungu imetufikia. Ni mvua ya Mungu imetufikia. Acha inyeshe. Acha inyeshe. Acha inyeshe. Ili watu wa Mungu wafurahi. Ili watu wa Mungu waendelee safari. Abana b'Imana babandanye urugendo. Haleluya. Amina. Sio hayo tu. Sivyo gusa. Sisemi mariage juu nimeoa hapana. Simvuze mariage kubera narongo. Palikuwepo hata jangwa ya mavoiture hapa. Hariho n'ubugaragwa bw'imodoka. Palikuwa na parking pale kagari kamoja. Hara kaduga kamwe hajya hanze. Ukipita dimanche kama ukuingia kanisani. Uciye nga utinjiye mu kisha kirenge. ku Pentecote unaona parking inajaa. Uciye kuri Pentecote ukabona parking. Roho unasema lakini Kinama tuko na kamoja tu. Tukavuga ati mu Kinama. Lakini sikiliza nikwambie. Kuna mvua Bwana ameachilia kwa kanisa. Kuna mvua Bwana ameachilia kwa kanisa. Sasa tunaona mambo yanaanza badilika. Rero muriko murabona ibintu birahindutse. Hatutamalizia hapo. Nibiragarukira ngaho. Tunaendelea. Turabandanya. Wapo wengi nyuma. Hari bandi inyuma. Bwana ufurahi. Mpe Bwana makofi mazuri. Komera Imana amashi. Na wewe utauza yako. Na uzogura gwawe nanje. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Uhoraho rihezagirwe. Haleluya. Amina. Oh haleluya. Amina. Mungu wa Elia. Imana ya Elia. Mungu wa Elia. Imana ya Elia. Ni Mungu asili kuabudiwa. Ni imana ikwiye gusenga. Wakasema Mungu ni Mungu tu. Baravuga ati Mana ni Imana gusa. Baada ya huyo muujiza, mwinyuma ico gitangaza. Kilichofuatilia ni kitu gani? Icyakurikiye ni giki? Elia akasema, Elia aravuga, wasipotoke mtu hata mmoja. Ni havu umuntu numwe ngaha. Katika wale manabii wa miungu ya Baali. Muri babavugishwa b'Imana. Wote 450. Bose 450. Wakapelekwa wakachinjwa. Barajanwa gukerewa. Wakatupa damu mingi kamwagika. Barasesa maraso menshi arasesa. Wakafa. Barapfa. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Umviriza ndakubwire mwene data. Badala ya siku za jangwa. Mu minsi y'ubugaragwa. Pakawa badala ya siku za jangwa. Mu gihe cy'iminsi y'ubugaragwa. Mahali ya Haleluya. Amina. Walipomaliza nyakati za jangwa, bahejeje ibihe by'ubugaragwa, pakaingia nyakati za kilio kikuu. Hacha hinjira ibihe by'amarira. Watu 450 wakafa siku moja. Abantu 450. Maana walikuwa manabii wa uongo. Kuko barabavugishwa b'ibinyoma. Damu ikamwagika. Amaraso araseseka. Mungu akasema haijatosha. Imana ikiravuga ati nibihagije. Ni lazima nifanye kitu kipya sasa. Ni ngombwa kugira nkore ikintu. Nimehaidia kwa Ahabu ya kwamba nasezeranye yuko mvua itanyesha. Imvura hadi siku nitakapotaka mimi Mungu. Kugezaho je Imana nzoshaka. Basi Elia. Hanyuma Elia. Kwa ile mvua itanyesha. Imvura iragwa. Mvua itanyesha. Imvura izogwa. Mvua itanyesha. Imvura izogwa. Elia akapanda kwenye mlima. Elia araduga umusozi. Akamwambia mfalme Ahabu. Abwira umwami Ahabu. Kula na unywe. Ija unwe. Fanya haraka sana. Kandi gira vuba. Baadaye utandike mwanapunda wako. Kandi uzokwandika. Ili utandike mwanapunda wako. Usase indogoba zawe. Ili upate kurudia kwenye mjini. Kugira ngo usubire mu gisagara. Ili mvua isipate kuzuia. Kugira ngo imvura ntikuzibire. Haleluya. Amina. Kuna mvua inakwenda kunyesha. Hari imvura igiye kugwa. Kuna mvua inakwenda kunyesha. Hari imvura igiye kugwa. Unasikia sauti ya mvua ndole. Umva ijwi ry'imvura. Mvua ya baraka. Imvura y'imigisha. Umehaidiwa mambo mengi. Wasezeranwe ibintu byinshi. Unatembeana hadi siku nyingi. Ugendanya amasezerano unatembeana hadi siku mingi. Ugendanya amasezerano lakini siku ya leo. Ariko uyu munsi. Kuna mvua inakwenda kunyesha. Hari imvura igiye kugwa. Mahali pakavu. Ahantu humye. Mahali pakavu. Ahantu humye. Panakwenda kutokea njia. Ya kuweza kukusaidia. Panakwenda kutokea msaada. Wa kuweza kuendeleza safari yako. Panakwenda kutoka mkono wa Mungu. Utakaoelekeza moyo wako. Korohereza umutima wawe.
wawe. Acha Mungu azungumuze na roho yako. Reka Imana iganire n'umutima wawe. Kuna mvua ya ahadi itanyesha asubuhi ya leo. Hari imvura y'isezerano igiye kugwa. Kuna mvua takatifu itanyesha kwa siku ya leo. Hari imvura yera igiye kugwa. Kuna nyakati nyingi unatembea na jangwa ya neno la Mungu. Hari igihe kinini wagendanye ubugaragwa. Jangwa la neno la Mungu. Ubugaragwa bw'ijambo ry'Imana. Hata Biblia watu wasomi tena. Biblia abantu ntibagisoma kandi. Wamechoka. Barushe. Hilo ni jangwa. Ubwo n'ubugaragwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Imani dufashe cyane. Jangwa la maombi. Ubugaragwa bw'amasengesho. Watu waombi tena. Abantu ntibasenga kandi. Hilo ni jangwa. Ubwo n'ubugaragwa. Lakini siku ya leo ariko uyu munsi kuna kitu kipya. hari ikintu gishasha. Mbingu inakwenda kufungua mvua. Ijuru rigiye kugurura imvura. Mbingu inakwenda kufungua mvua. Ijuru rigiye kugurura imvura. Mvua ya maombi. Ijuru ry'amasengesho Itakwenda kumimina moyo wako. rigiye gusukira umutima Bwana wawe. Yesu asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Elia akakwenda akasujudu. Elia aragenda Akapiga magoti. Arapfukama. Akasema Mungu. Aravuga ati Mana. Akasema Mungu. Mana. Natamani mvua inyeshe. Ndashaka imvura igwe. Timiza ahadi yako. Shikani sezerano. Kuna kile uliahidia. Hari ico wasezeranye. Kuna kile ulichosema. Hari ico wavuze. Sasa wakati rero umunsi acha jina lako liinuliwe. Reka izina ryawe rishigwe hejuru. Akamtuma mtumishi wake. Arungika umukozi wayo. Akasema nenda kwenye bahari. Aravuga ati genda ku kiyaga. Ukatizame unaona nini? Urabe ati wabonye. Akaenda mara ya kwanza. Agenda ijya mbere. Akarudi. Aragaruka. Akasema Bwana sikuona kitu. Aravuga ati Mana ntacho nabonye. Elia akabaki kwenye magoti. Elia guma ku mavi. Akamwambia nenda mara ya pili. Aramubwira ati subira. Akaenda mara ya pili. Asubira ijya kabiri. Akatizama kuona kitu. Araraba ntiyabonye. Akarudi akamwambia Bwana sikuona kitu. Aragaruka abwira umwami ati akamwambia fanya hivyo mara 7. Ati goruko nchurondwi. Na mara ya 7 alipoenda. Kandi nchurondwi yagiye. Akarudi akamwambia Bwana. Aragaruka abwira umwami. Nimeona wingu dogo. Nabonye agacu gatoyi. Ni kama mkono wa mwanadamu. Ni nk'akaboko k'umwana w'umuntu. Kwa akili yangu. Ku bwenge bwanjye. Sidhani kwamba inaweza kanyeshesha mvua. Si numva ko hogwa imvura. Sikiliza ndugu yangu. Umviriza mwene dada. Mungu aliye mbinguni. Imana iri mu ijuru. Anatumika kwa vitu vidogo. Akora ku kintu gitoyi. Baadaye anafanya vinaleta vitu vikubwa. Munyuma bikazana anatumika na watu wadogo. Akorana n'abantu bakeyi. Ili apate kuwafanya watu wakubwa. Kugira ngo abagira abantu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Usichoke. Nuruhe. Hadi mara ya 7. Kugeza ibicuro. Hadi mara ya 7. Kugeza inshuro. Hadi mara ya 7. Kugeza inshuro. Ninakutangazia usichoke. Kutangariza nturuhe. Unafika mara ya ngapi? Ugeze ku unafika mara ya ngapi? Ugeze ku nshuro ya kangahe? Mambo yako unafika mara ya ngapi? Masengesho yako hitaji umeiombea mara ya ngapi? Ni kangahe wasenze? Mafungo umeyafanya turu ya ngapi? Ibifungo wabikise lakini pamoja na yale yote ariko hamwe n'ivyo vyose endelea, bandanya. Kuna wingu linakuja na mambo yatabadilika. Ibihe birahinduka. Bwana makofi mazuri. Komera Imana mashi. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shabaha ya mvua ilikuwa ni gani? Intumbero y'imvura yari iki? Hapo tunamalizia hapo. Aho tugiye guheza. Shabaha ya mvua ilikuwa ni gani? Intumbero y'imvura yari iki? Cha kwanza, icambere, jambo la kwanza, ijambo rya mbere ilisababisha mvua inyeshe. Yatumye imvura igwa, ilikuja yaje kuondoa jangwa, gukuraho ubugaragwa, mahali ambapo watu wa Mungu walilia muda mrefu. Abana b'Imana bari mvura ilinyesha kwa mioyo yao ilipati kufurahi. Imvura yaguye mu mitima yao. Jambo la pili, icyakabiri, mvua ilikuja imvura yaje ili ipate kutakasa nchi, kugira ngo yeze igihugu, mahali ambapo watu walikuwa na mioyo migumu ya kutokufuata Yesu Kristo, ya kutokumwabudu Mungu, lakini mvua ilikuja ikailegeza mioyo yao, ikatakasa nchi yote, nchi ikatakaswa, ile damu mbaya ikaondolewa, ile damu mbaya ikasafishwa. Nataka nikwambie ndugu yangu, uko katika jangwa la aina gani? Uri mu bugaragwa bumeze gute? Je, unahitaji mvua? Urashaka imvura? Simama kwa miguu yako tuombe Mungu. Haguruka ku maguru yawe dusenga Imana.